y a beaucoup de monde et voilà, je suis très contente de me retrouver avec vous. Voilà, c'était juste, il y a une petite précipitation des événements. Très contente d'être en lien avec vous. J'avais fait au mois d'août une présentation un peu par rapport à ce livre, L'enfant arriéré et sa mère, une présentation de Maud Manoni, une présentation de ce livre. Donc, je ne vais pas recommencer, ça serait du temps un peu... je ne vais pas reprendre, sauf si vous pensez qu'il faut le faire, ou sinon je continue, parce que cette Maud Manoni, qui est la fondatrice d'Espace Analytique, a écrit tout au long de sa vie beaucoup de livres, et ce n'est pas le premier, mais celui-là, L'enfant arriéré et sa mère, c'est son deuxième livre qu'elle a publié dans la collection du chant freudien, au Seuil, collection dirigée par Jacques Lacan, et dont Jacques Lacan parle beaucoup de ce livre et justement de comment Manoni met en avant la place de l'enfant dans le fantasme de la mère, et comment, surtout, elle fait comprendre qu'on peut, au fond, aborder ces cas d'enfants arriérés, à l'époque on disait arriérés, ces cas d'enfants débiles, avec la psychanalyse. Et l'apport de la psychanalyse dans la compréhension et dans le traitement de ces enfants, qui souvent, au contraire, ont beaucoup d'abord de rééducation, et elle insiste beaucoup pour dire que c'est important, hein, bien sûr, surtout à notre époque, mais que si on ne comprend pas quelle place cet enfant occupe, la rééducation, c'est comme si on mettait un pansement sur un morceau de bois, c'est-à-dire que ça durerait des années. Hein. En français, on dit une cautère sur une jambe de bois, c'est-à-dire que ce n'est pas très efficace. Pour que la rééducation soit efficace, peut-être il faut souvent commencer par la psychothérapie. Ce qui souvent ne se fait pas. Je traduis. Oui, je traduis. პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოხარული ვარ და მიხარია კიდევ ერთხელ რომ თქვენ ხედავთ და ერთად ვართ. ისევ გავაგზავნეთ ლაპარაკს მოდ მანონის წიგნზე, მეორე წიგნია ეს მისი, რომელსაც ქვია ჩამორჩენილი ბავშვი და მისი დედა. ეს არის კოლექცია Le Chant Freudien, გამოცემის სერია, რომელსაც თავად ჯაკ ლაკანი უძღვებოდა და ლაკანის ბევრს საუბრობს ამ წიგნზე. ამ წიგნში არის ფსიქოანალიზის წვლილი იმ ბავშვების კურნალობის და გაგების საქმეში, რომლებიც ადრე მიჩნეულნი იყვნენ ჩამორჩენილებად. მაშინაც და დღესაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რეედუკაციონ, ესე იგი დასწავლას, ხელახლა სწავლებას ამ ბავშვების, იმიტომ ამბობენ განსაკუთრებული სასწავლო SSM პირები, სპეციალური სასწავლო საგანმანათლებლო საჭიროების მქონენი, ხო? მაგრამ დასწავლას და მათ წვრთნას არავითარი აზრი არ აქვს, თუ მათი ფსიქიკური ადგილი არ განისაზღვრა მშობლების, ოჯახის, ეკონომიაში და თუ რას წარმოადგენენ ისინი და ვინ არიან თავისი მშობლებისთვის და საზოგადოებისთვის, თუ ეს არ იქნა ფსიქოთერაპიის ფარგლებში. ამიტომ ამ ბავშვებს პირდება ფსიქოთერაპია და მერე დასწავლა, ანუ რეედუკაციონ მერე, ან პარალელურად. Alors, en suivant Jacques Lacan, Manoni écrit qu'une cure analytique, qu'il s'agisse de névrose ou de psychose, elle dit le sujet est avant tout un être de dialogue et non pas un organisme. Et elle dit, au fond, on peut appliquer ça aux enfants arriérés mentaux, c'est-à-dire aux enfants débiles qui, jusqu'à présent, c'est-à-dire à l'époque où Manoni écrit ce livre, étaient très négligés. Je vais vous citer une petite phrase, un peu comme ça. Elle dit, en étudiant le sens que peut prendre pour l'enfant retardé son retard, on découvre des situations qui rappellent étrangement celles que nous voyons dans les familles de psychotiques ou dans des structures perverses. Et elle dit, c'est en changeant d'abord le type de relation au monde de ces enfants, on leur donne du coup plus de chances de bénéficier d'une rééducation spécialisée. Et elle dit, c'est
beaucoup mieux de commencer une psychothérapie précoce parce que ces enfants sont bien plus exposés que les autres à se figer à une place où ils représentent inconsciemment pour l'autre, pour le grand autre, un manque qu'ils ont pour mission de remplir de leur place d'objet. C'est-à-dire, au fond, c'est comme si c'était des enfants objets et qu'ils doivent remplir le manque de la mère. Et si on arrive à travailler avec les parents et qu'on comprend des choses, alors on peut faire bouger beaucoup de choses. ანუ საქმე ეხება იმას, რომ ეს ბავშვები შეიძლება აღმოჩნდნენ ძალიან პერვერსიულ სიტუაციურ მდგომარეობაში, მაშინ როდესაც არ არის გარკვეული მათი ადგილი ოჯახში, თუ სწორად გავიგენენ თუ არა და ძალიან რთული იყო ხა იმ ციტატის პირდაპირ თარგმნა შეუძლებელია. და აღმოჩნდა სინამდვილეში ეს ბავშვები იკავებენ დიდი სხვის ან დედის ობიექტის წინაშე საცობის ადგილს, ობიექტის ადგილს, რომლითაც ისინი ავსებენ ნაკლს, დედის ფუნდამენტურ ნაკლს. ანუ ეს საქმე ეხება ლაკანიანურ გაგებას ნაკლის, le manque. ანუ ისინი მოდიან დედის ფუნდამენტური ნაკლის ადგილზე. და ფსიქოთერაპიის დავალება არის, რომ ის ბავშვი ჩამოაშოროს ამ ადგილს. Alors, je vais expliquer un peu plus cette notion du manque, parce que, au fond, ce qu'elle dit, parce que ce que je vous rapporte là, c'est les propos de Maud Manoni. Hein, dit, quelle que soit la mère, au fond, il n'y a pas, c'est pas la mère du débile, c'est quelle que soit la mère, l'arrivée d'un enfant, ça ne correspond jamais exactement à ce qu'elle attend. Elle dit après la grossesse et l'accouchement, pour certaines femmes c'est facile, pour d'autres c'est quand même un moment difficile, devrait venir quelque chose qui ferait d'elle une mère heureuse, c'est-à-dire un beau bébé qui va bien, qui est en bonne santé. Et quand ça ne se passe pas comme ça, quand cet enfant a un problème physique ou psychique, ça doit être, ça produit des effets sur la mère, parce que au fond, c'est là qu'elle dit quelque chose qui est important. Elle dit parce qu'il arrive que ce soit les fantasmes de la mère qui orientent l'enfant vers son destin. Je me souviens d'une maman dont l'enfant, pendant la grossesse, plusieurs fois. Pendant la grossesse, elle était extrêmement angoissée, inquiète. Elle était sûre d'avoir un enfant anormal. Et le docteur banalisait beaucoup, disait « mais non, et si ça ne va pas, je le prendrai ». Et il se trouve qu'elle considérait à l'accouchement son enfant déjà comme anormal. Et puis, il y a eu un accident, sa sœur a eu la coqueluche, elle a transmis au bébé qui a été hospitalisé. Et au nouveau-né déjà, c'était. Voilà, le nouveau-né a eu la coqueluche, la sœur aînée lui a transmis. Et on ne sait pas si c'est de la faute de la coqueluche ou du fait de la séparation précoce, mais la mère dit que quand elle a retrouvé son bébé, il n'était plus normal. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas le regarder comme un enfant normal aussi. Elle avait trop d'angoisse. Peut-être que cet enfant a eu une atteinte, peut-être pas, je ne peux pas dire. Oui, peut-être pas même. Oui. Enfin, les fantasmes de la mère, c'est important de les écouter pendant la grossesse et à l'accouchement. Oui, tout d'abord, il était contaminé par ces fantasmes avec coqueluche. Il y avait les deux cas. Oui. Parce que tu traduis ou je continue? Je vais traduire. Oui, ესე იგი, რაც არ უნდა, როგორც არ უნდა იყოს დედა, როგორი სტრუქტურისაც არ უნდა იყოს ბავშვის მოვლინება, არასდროს შეესაბამება, ხშირად არ შეესაბამება, ან არასდროს იმას, რასაც დედა ელოდება, როცა დაიბადება ბავშვი. რთული იქნება ფეხმძიმობა თუ ადვილი ფეხმძიმობა, იოლად როცა მიმდინარეობს,
დედა ამ ფეხმძიმობისაგან ელოდება იმას, რომ გააბედნიეროს ის ბავშვმა, რომ ის გაბედნიერდება და ეს იქნება მისი ჯილდო. თუმცა ეს ყოველთვის ასე არ ხდება, როცა ბავშვს მაგალითად განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბავშვს აქვს ფიზიკური ან ფსიქიკური პრობლემები, იბადება ამით. ეს არის მოდვანონი ამბობდა, რომ ეს არის დედის ფანტაზმი ბავშვის მიმართ, იქამდე ვიდრე ის დაიბადება, იქამდეც კი ვიდრე ის დაიბადება, განსაზღვრავს ბავშვის ბედს, მომავალ ცხოვრებას. რადგანაც ეს ბავშვი პასუხობს ამ ფანტაზმს მომავალში. ესე იგი, დედას მე მახსენდება კლინიკური შემთხვევა, ამბობს კატრინი, რომ დედას ეშინოდა, რომ ბავშვი ეყოლებოდა არანორმალური ანომალიის მქონე, პრობლემის მქონე. ეს შიში მასში იყო ძალიან დიდი. მიუხედავად იმისა, რომ მას ამშვიდებდნენ, რომ არავითარი ამის საფუძველი არ არსებობდა, ის ელოდებოდა, რომ ბავშვი უნდა დაბადებულიყო პრობლემის მქონე. როდესაც დაიბადა ბავშვი, მას არაფერი არ სჭირდა, მაგრამ მერე თავისმა დამ შემთხვევით ჩვილბავშვს გადადო კოკლუში. კოკლუში მე მგონი ჩუტყვავილა არ არის, აი მსგავსია, ეს ინფექციური დაავადება. და არავინ იცის ეს ბავშვი ამ ბავშვმა მომავალში გონებრივი ჩამორჩენა მართლაც ამ ინფექციის გამო განავითარა თუ იმის გამო რომ დედამ როცა ნახა ბავშვი და უთხრეს ბავშვი ეთყობა ექიმს ყავდა გადაყვანილი ყავდათ რაღაც ბოქსში როცა ნახე ბავშვი ამ კოკლუშის მერე თქვიო რომ ეს ბავშვი ნორმალური აღარ იქნება ანუ ისაც ფეხმძიმობის პერიოდში ქონდა ფაქტიურად ისეთი ძლიერი ფანტაზმი იყო რომ გაიტანა ბოლომდე და ნუ Même dans les cas où un facteur organique est présent, je dis même quand il y a un facteur organique, peut-être comme dont j'ai parlé, tel enfant, l'enfant n'a pas seulement à faire face à une difficulté innée, enfin une difficulté de sa constitution ou une difficulté, mais il doit également faire face à la manière dont sa mère utilise cette défectuosité, cette maladie ou cette anomalie dans un monde fantasmatique qui finit par leur être commun à tous les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le fait de la débilité ou de l'arriération ou de la maladie à cause par exemple de la coqueluche ou d'autres choses. Il y a quelque chose où l'enfant il doit aussi faire face au fantasme qu'il y a et que ça fait pour tous les deux. Tout à fait. ანუ მაშინაც კი მაგალითად როდესაც ბავშვი არავითარ ორგანული დაავადებით არ იბადება არა პრობლემით როგორც ჩვენ თანხმდით პრობლემური ბავშვი chez nous on dit l'enfant problématique les mères disent j'avais ma première enfant il était problématique c'était un problème l'enfant problème როცა არ არის ბავშვი არაფერი არ აქვს და ჯანმრთელია მაშინაც კი უწევს მას გაუმკლავდეს ფეხფას ანუ შეხვდეს რაღაცნაირად გამოწვევას რომელსაც ქვია დედის ფანტაზია ანუ რაღაცნაირად უნდა გაუძლოს ბავშვმა ამას რომ მერე დაუძვრეს კიდეც ამას ხელიდან Et forcément un petit bébé qui est problème la mère elle est atteinte dans son narcissisme. Pardon? Je dis forcément d'avoir un enfant qui a une difficulté. La mère, elle est atteinte dans son narcissisme. Ça touche son narcissisme. D'ailleurs, on entend aussi les désirs de mort ou de suicide. On entend aussi les désirs de mort ou de suicide. Oui, c'est très souvent le désir. Et les mères qui ont peur d'être seules avec ces enfants. Voilà. ხშირად რისკიერა ხშირად საქმე გვაქვს ხანდახან ბავშვის კვლელობის სურვილთან, არაცნობიერ სურვილთან, რა თქმა უნდა, აქ არის გულისხმობს გადაწყვეტილება დედის შიშთან რომ ბავშვს არ დაუზიანოს რამე, რომელიც ხანდახან გამოიხატება სუიციდის სურვილს, თვითკვლელობას. ანუ იმდენად მიუღებელია დედისთვის ეს, რომ ესე იგი ის ფიქრობს, რომ ჯგუფებია თვითონ გადახდა. Je crois que j'avais déjà dit ça, mais on va reprendre, ça fait rien. Donc, c'est-à-dire que cette relation d'amour mère-enfant, ça aura toujours un arrière-goût de mort, mais travesti en un amour sublimé. C'est-à-dire qu'au fond, ces mères, on les entend, elles sont des mères, elles tentent de reconstruire son rêve. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place de cette maman. Elle est déçue, ses rêves sont brisés,
son enfant, il ne sera pas aviateur, violoniste, chef d'État. Et donc, il faut que... elle tente de reconstruire son rêve, cette mère. Oui. C'est très important, oui. ანუ ამავე დროს ჩვენ უნდა გვესმოდეს რაოდენ დიდია დედის ტკივილი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ დედა, რომელიც თავის წარმოსახვაში, თავის ოცნებაში წარმოიდგენს თუ როგორი ლამაზი მშვენიერი ჭკვიანი უნდა იყოს თავისი შვილი, მე რო დაიბადება ფიქრობს ეს უნდა გახდეს ავიატორი, ფრინავი, ან მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სპეციალისტი და ასე შემდეგ. ამის ნაცვლად თქვათ ბავშვს აქვს პრობლემები და ინგრევა დედის ოცნება და მთელი ფსიქიკური სამუშაო, რომელიც დედამ უნდა გასწროს, ეს არის reconstruire le rêve. ანუ რეკონსტრუქცია მოახდინოს დედამ თავისი ოცნების. ისევ შეაკოწიწოს და ახლა ან სხვა ბავშვზე გადაიტანოს, ან სხვა რამეში ჩაანაცვლოს და ასე შემდეგ. მართლაც მძიმეა ეს. Dire que l'enfant qui a comme un malentendu fondamental, l'enfant est le support à son insu, bien sûr, sans qu'il s'en rende compte, de quelque chose dans la mère. L'enfant symbolise le manque à être de la mère, des parents, hein, tous les deux. Ça, je pense que c'est une notion importante à travailler, que peut-être ça demanderait un séminaire particulier pour reprendre, oui. Dans les écrits de Lacan. Mais le manque à être, oui, tu nous as dit, et peut-être on va... Ouais. Dans la direction de la cure, hein, il explique bien cette notion de manque à être. Dans la direction de la cure, dans les écrits. Oui, c'est dans les écrits. On va lire cet article. Voilà. C'est autour des pages 622-628 dans les écrits en français, mais... 622, cette notion de manque, ça renvoie à la façon dont Lacan s'exprimait dans les premiers séminaires, hein, les séminaires 1, 2, 4, avec les notions de besoin, de désir et de demande. Hein. Et au fond, la dimension du désir est toujours liée à un manque. C'est-à-dire que le désir, ça suppose la présence du grand autre, de l'autre. Et au fond, l'enfant qui naît, il est complètement dépendant, il est assujetti l'enfant, l'être humain est l'être le plus dépendant. Il peut marcher, il ne peut pas se nourrir tout seul, donc il est assujetti, on va dire, il est pris, plutôt qu'assujetti, dans le besoin, c'est normal. Mais ça, c'est dans le séminaire, vous pourrez travailler ça dans le séminaire de Lacan, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Tout à fait. Sur la question du manque, c'est dans les 4 concepts. Oui. Suivantes. Je vais traduire, Catherine. Ouais. ანუ საქმე ეხება იმას, რომ ბავშვი განსაკუთრებით ჩამორჩენილი პრობლემის მქონე ბავშვი ბავშვში სიმბოლიზირდება ნაკლი დედასთან და ის ხდება დედის სურვილის ობიექტი. Le manque à être, ეს არის ლაკანის ასე ვთქვათ გამონათქვამი, რომელზეც ის ლაპარაკობს თავის ნაშრომში, სტატიაში Les écrits, ნაწერები ლაკანის direction de la et le principe de son pouvoir. ეს 128 გვერდებზე. და ის საუბრობს იქ მოთხოვნილებაზე, besoin, საქმე ეხება მოთხოვნილებას, ფისი, ჭამა, სითბო, ჩახუტება და ასე შემდეგ. საუბრობს მოთხოვნაზე, demand, როდესაც ბავშვი ფორმულირებას ახდენს მოთხოვნის და ასეთ შემთხვევაში ადრესატი ყავს მას და ეს არის რაღაც პრიმიტიული რაღაცა მაჭამე და désir, სურვილი და ეს სურვილი უკვე გულისხმობს manque, ნაკლს, ესე იგი, სადაც არ არის ნაკლი, იქ არ არის სურვილი და ზუსტად საქმე ეხება აი ამ დიალექტიკას და ბავშვი აქ არის რაღაცა გაჩხერებული. Bon, ça, je prendrais un travail autour de cette question, mais je pensais poursuivre plutôt avec le livre de Mononi sur l'enfant arriéré. Elle dit l'être réel, c'est-à-dire l'enfant
son infirmité, par sa débilité, ça réveille chez la mère, au fond, ses propres traumatismes et ses propres traumatismes et ses propres insatisfactions à elle. Et au fond, le fait d'avoir un enfant comme ça empêche que se résolve pour la mère son propre problème de castration, parce qu'il faut qu'elle renonce à l'enfant fétiche, l'enfant imaginaire oedipien, parce que quelque part, il y a toujours un enfant du père, un enfant merveilleux qu'on fait pour le père. Et là, elle est confrontée à un enfant imparfait, ça renvoie elle-même à ses frustrations, et au fond, quelque chose est bloqué pour elle au niveau de son propre problème autour de la castration. La castration, c'est quand même important parce que c'est un fil directeur qui vraiment je veux dire, plus que de donner un diagnostic, c'est toujours un repère pour savoir là où on en est avec un enfant, la façon, ou un patient, la façon dont son rapport... Comment la mère positionne par rapport à la castration, c'est ça? Voilà. Donc, la mère ça va l'empêcher de résoudre son propre problème de castration, parce qu'évidemment, on est très phallicisé par la venue d'un beau bébé. Mais si voilà. Les parents, tous les deux d'ailleurs. Tout à fait. Oui. ანუ ესე იგი ბავშვის ჩამორჩენილობა ან ნაკლოვანება, რომლითაც ის იბადება, აღვიძებს დედაში იმ ტრავმატიზმებს, რასაც ალბათ არ გააკეთებდა, არ მოახდენდა ჩვეულებრივი რო ბავშვი რო დაბადებულიყო, აშიშვლებს დედაში ტრავმებს და დედის ფრუსტრაციებს და insatisfaction დაუკმაყოფილებლობებს დედაში, აგრეთვე პრობლემის მქონე ბავშვი დედასთან წვავე დაყენებს კასტრაციის საკითხს, დედის კასტრაციის საკითხს, რადგანაც წარმოსახვითი ბავშვი ეს არის საუკეთესო ბავშვი, იდეალური ბავშვი, რომელიც დედის ოიდიპოსში გულისხმობს ბავშვს, რომელიც მან მიიღო მამისგან, რომელსაც ის უძღვნის მამას და კასტრაციის საკითხი დგება მწვავედ, იმიტომ რომ ბავშვის დაბადება ახდენს დედის და მამის და ოჯახის ფალისიზაციას, იმიტომ რომ ეს ობიექტი ფალიკურია და შესაბამისად კასტრაციის ოიდიპოსის და ამ ეტაპზე დედის მიერ მიღებული ტრავმების საკითხი მწვავდება. Alors, on pense beaucoup au travail, enfin, ça fait penser cette notion de castration au travail de Françoise Dolto, avec qui Maud Manoni était très liée, puisqu'elle avait été sa superviseuse. Et quand elle aborde Françoise Dolto, ces notions de castration. Ces notions de castration, parce que pour Dolto, elle parle décastration. Au fond, cette mère dont on parle, elle ne peut s'identifier à son enfant, et donc elle va vivre son angoisse en fonction de ce qu'il a marqué dans son histoire, en fonction de la façon dont elle-même aura vécu son rapport aux castrations. Catherine, c'est un enfant dont Dolto parle ou dont Manoni parle? Non, on ne parle pas d'un cas, on parle de l'enfant arriéré. En général, oui, c'est un enfant dont la mère n'arrive pas de s'identifier à cause de ce pays. Voilà. Oui. Et après, tu disais, c'est-à-dire, après, j'ai un peu raté. Cette maman, elle va vivre son angoisse. Parce que déjà, on est toujours angoissé quand on est mère. Mais là, elle va être encore plus angoissée. Et elle vivra son angoisse en fonction de ce qu'il a marqué dans son histoire familiale, dans son histoire personnelle, et en fonction de la façon dont elle aura vécu son rapport aux castrations orales, anales et phalliques. Ça, c'est un peu la conception de Françoise que reprend Manoni. Hein? Tout à fait. Parce que la mère va passer toutes ces phases avec son bébé, c'est-à-dire l'oral, l'anal, phallique, et tout ça, ça remet en question. Non, c'est pas ça. C'est que elle ne peut pas s'identifier à l'enfant, justement.
et elle vivra son angoisse en fonction de ce qu'il a marqué, elle, dans son histoire, par rapport à la façon dont elle-même aura vécu son rapport à la castration. Anal ou phallique. Tu vois, okay. Bien sûr, un enfant nous renvoie toujours à notre enfance. Mais elle va... Attends, excuse-moi. Oui, allô? Oui, Jean-Christophe va venir, je travaille. Elle va, ça va, si tu veux, c'est en fonction, non pas de son identification à l'enfant, enfin, c'est en fonction de sa propre histoire. Il y a quelque chose... Oui. ესე იგი, ფრანსუაზ დოლტო და მოდმანონი ერთად მუშაობდნენ და ისინი რა თქმა უნდა ერთმანეთს გავლენას განიცდიან და მოდმანონი ამბობს, რომ დედა ვერ იდენტიფიცირდება თავის ჩვილ ბავშვთან, ამ ბავშვს იმის გამო რომ ამ ბავშვს აქვს პრობლემა, იმის გამო რომ მაგალითად არა აქვს მზერა და 1000 რამ, ვერ იდენტიფიცირდება ბავშვთან. შესაბამისად აღარ ესმის მისი შვილის და შფოთვა ორმაგად ძლიერი აქვს დედას, ორმაგად ძლიერი იმდენად რამდენადაც ამ იდენტიფიკაციის სირთულე ბავშვთან ისევე როგორც ბავშვის ნაკლოვანება დედასთან აყენებს კასტრაციის პრობლემას, პერსონალურ პრობლემას, როგორც ორალურ, ასევე ანალურ და ასევე ფალიკურ დონეზე. იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ფრანსუაზ დოლტო განიხილავდა ორალურ კასტრაციას, მაგალითად ძუძუდან მოწყვეტას, ანალურ კასტრაციას და ფალიკურ კასტრაციას და ისამოთო რომ სხეულის არაცნობიერი ხათი არის ამ კასტრაციების შედეგი. და ბავშვი დედასთან ამ პრობლემას აყენებს. თავისი კასტრაციები, დედის. Mais c'est aussi la façon dont Manoni reprend les choses. Hein. Manoni reprend ça à son compte. Par exemple, si elle a été en conflit, cette mère, avec sa propre mère, cela va réveiller des conflits névrotiques chez elle. Et si la femme, au contraire, reste attachée à son père, elle dit, l'enfant trouvera plus sa place dans la famille, il sera souvent le préféré, celui que les frères et sœurs auront à servir jusqu'à la mort. C'est-à-dire que si la mère était en conflit, elle n'a pas résolu son conflit oedipien, ça réveille ces conflits névrotiques. Si au contraire, elle reste, elle, attachée à son père, l'enfant va trouver sa place dans cette famille qu'elle a composée et il sera souvent le préféré, celui que les frères et sœurs auront à servir jusqu'à la mort. Moi, j'ai le cas comme ça d'un monsieur mongol trisomique dont je me suis occupée longtemps. Et pour la mère, qui avait eu un très bon rapport, une très bonne famille, elle disait c'est d'abord un don de Dieu et deuxièmement, c'était le dernier. Et c'est effectivement, toute la famille était très soudée et très attachée à ce garçon. C'est-à-dire, il y avait vraiment j'ai ressenti vraiment tout ce travail que Manoni et Dolto dont elle parlait. ესე იგი, დედასთან ჩამორჩენილი ბავშვი არა მხოლოდ, ესე იგი, იგივე ნევროლოგიური პრობლემების მქონე ბავშვი ნევროტული კონფლიქტს აღვივებს, ამძაფრებს ნევროტულ კონფლიქტს. მაგრამ თუ დედის მიჯაჭულობა მამაზე არის ძლიერი, ესე იგი, თუ დედა აღიარებდა მამას, ის ამ პრობლემურ ბავშვს განსაკუთრებულ ადგილს ანიჭებს ოჯახში. ისე რომ ამ ბავშვის და-ძმები სიცოცხლის ბოლომდე უნდა იყვნენ აი ამ ასე ვთქვათ ინვალიდი ბავშვის მოვლელები და მოსამსახურეები. როგორც ერთ-ერთმა ჩემმა პაციენტის დედამ თქვა, რომ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ჩემი შვილი ამ პრობლემით ეს არის ღვთის საჩუქარი. D'ailleurs, maintenant, on va aborder un peu la façon dont la place du thérapeute. Hein. Elle donne des indications Manoni très très précieuses quant à la conduite de la cure et du travail avec les parents, tout en expliquant son cheminement à elle d'analyste. C'est-à-dire, parce que par exemple, elle suit l'enfant, c'est très important je trouve, sans chercher à donner un diagnostic, ni une conduite à tenir. Elle dit, écoute, ça c'est une citation,
La question que je me pose n'est pas est-il débile ou non, mais plutôt qu'y a-t-il de perturbé au niveau du langage, dans la relation mère-enfant, qui s'exprime par une voix détournée, figeant le sujet dans le statut social qui lui a été conféré, figeant la mère dans le rôle qu'elle s'est donné. C'est-à-dire qu'elle s'interroge plus au niveau de ce qu'il y a de ce qu'elle entend dans le langage pour voir qu'est-ce qu'il y a de figé, et elle trouve complètement de dire il est débile ou il est psychotique, c'est secondaire pour le travail qu'elle entreprend comme analyste. C'est compréhensible? Oui, ესე იგი, მოდმანონი ამბობს, რომ ჩემთვის არ არის საინტერესო დიაგნოსტიკა, აუცილებლად, რომ დიაგნოსტიკა დავკავდეთ ამ ბავშვებთან პირდაპირ. არც რაიმე განსაკუთრებული კონჯიტატვენი არის, ესე იგი, ფსიქიატრიაში, მაგალითად, ამ დიაგნოსტიკის დროს როგორ უნდა მოვიქცეთ, იმ დიაგნოსტიკის დროს როგორ უნდა მოვიქცეთ. არც ეს არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის თუ რამ გაყინა ენა დედასა და ბავშვს შორის. რატომ აღარ არის ენა დაკარგული, რომ აღდგეს ეს ენა და ის ადგილი, რომელიც ბავშვს აქვს მინიჭებული სოციალურ კონტექსტში. თუ სწორად გავიგეთ, თუ არა, იქნებ რამე სხვა თუ იყო თქმული, იმიტომ რომ ციტატის ეს ხო თუ თარგმნა პროსტა შეუძლებელია რა. C'est plus important d'écouter le discours, le discours de la mère, de l'enfant, que de se dire ah, est-ce qu'il est débile ou est-ce qu'il n'est pas débile. Voilà. მშობლებისთვის თავარია თავიდან თითქოს რომ იცოდნენ დიაგნოზი ბავშვის არის თუ არა მაგალითად. Donc, une autre chose, après je reviendrai un peu plus sur le rôle du thérapeute. J'avais noté une chose dont je voulais parler avant, qui est quelque chose de ne pas négliger, c'est aussi la façon dont l'enfant, tous les enfants, hein, mais cet enfant-là, écrit-elle, façonne sa mère et l'induira cette femme à adopter à son égard un type de lien sadomasochiste. Pardon, Catherine, excusez-moi, est-ce que tu peux juste reprendre cette phrase? Façon dont l'enfant façonne sa mère. Dont l'enfant fabrique sa mère aussi. Fabrique? Dont l'enfant façonne, tu comprends pas le mot façonner, dont l'enfant... Oui, dont l'enfant façonne. Voilà, lui-même induira chez elle, l'induit à adopter à son égard une conduite masochiste. Et alors, ça peut réveiller chez la mère quelque chose de très primitif, hein, justement quand on parlait de quelque chose qui a un caractère destructeur, qu'elle ne peut pas avouer, qui n'est pas symbolisé, et c'est à ce moment-là qu'on voit la mère qui s'occupe de l'enfant, qui sera l'objet de soins et d'éducation intensifs. Manoni écrit, l'enfant est tout naturellement aliéné comme sujet, autonome, pour devenir un objet à soigner. Je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'enfant est comme un parasite. Il parasite la mère. Ou alors elle est habitée, au fond, cette mère, par un être qui n'a d'existence que dans un corps morcelé. Parce que, au fond, il faut penser à la gravité du désordre psychomoteur de ces enfants, qui est très lié à la façon dont, fantasmatiquement, la mère le vit. C'est-à-dire que ça peut augmenter le désordre psychomoteur. C'est-à-dire il y a l'enfant qui peut avoir... la façon dont elle va le fantasmer, ça va peut-être augmenter l'état de désordre du corps de cet enfant. Ok. ესე იგი, აგრეთვე მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ გამოძერწავს, ასე ვთქვათ, ეს ბავშვი თავის დედას. თავის ხატაც და ესე იგი გამოსიზამს ფასონე ნიშნავს როგორ შექმნის დედას და იწვევს დედაში, ეს ბავშვები იწვევენ დედაში სადომაზოხისტურ ტენდენციებს და აყალიბებენ მათთან სადომაზოხისტურ ურთიერთობას
რაღაც ძალიან პრიმიტიულს და დესტრუქციულს არა სიმბოლიზირებად და არ ქაულს დედასთან თითქოს ეს ბავშვის სხვაში და ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ ფსიქომოტორული დეზორდრა, არეულობა, რომელსაც ეს ბავშვები განიცდიან და ახდენენ პარაზიტირებას პირდაპირ დედის სხეულის და დედის ობიექტებში. Alors, qu'est-ce qu'elle nous demande, cette mère eh ben, elle va souvent nous remettre ce vide, ce manque de quelque chose dont l'enfant est victime, qu'elle veut nous remettre, au fond. Et à ce moment-là, le piège, c'est qu'on pourrait jouer un rôle orthopédagogique, on pourrait dire, qu'on se précipite, surtout trouver des solutions, faire des choses, voilà. Et parce que ce vide, au fond, ça appelle de l'angoisse. Et ça appelle l'angoisse pas seulement chez les parents, mais c'est aussi chez le thérapeute. Parce que d'abord, on est confronté à notre impuissance, au fond. Et elle dit que le seul abord thérapeutique possible, c'est de ne rien désirer à la place de l'enfant. C'est le seul apport thérapeutique, c'est quoi? De ne rien désirer à la place de l'enfant. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lui rendre sa dimension de sujet autonome et que lui pourra manifester des désirs qui lui sont propres. Mais au début, si on se met à tout remplir, à désirer pour l'enfant, si on est trop angoissé par notre impuissance, on va remettre l'enfant dans la même position qu'il est avec sa mère. Tout à fait. Merci. C'est-à-dire, essayez. Tavidan, ჩვენ რა და რომ ჩვენ როდესაც როგორც თერაპევტებს გვეუფლება აგრეთვე შფოთვა და უმწეობის განცდა არ უნდა ვეცადოთ რომ ეს შევავსოთ ბავშვთან ესე იგი შევასრულოთ ორთოპედაგოგიური სამუშაო რაც გულისხმობს ორთოპედაგოგიური სამუშაო რომ გავაძლიეროთ ეს ბავშვი დავეხმაროთ დედას სასწრაფოდ ესე იგი შფოთვა ციცარიელის შფოთვა იმის რომ არაფერი არ ხდება და უძლური ვარ სასწრაფოდ შევავსო რაღაც პედაგოგიური ქმედებები რატომ იმიტომ რომ თავარია რომ თერაპევტმა არ ისურვოს რაღაც ამ ბავშვების ადგილას ანუ იმისთვის რომ ამ ბავშვებში დაიბადოს სურვილი რომელიც მათ მერე სუბიექტად აქცევს ეს სურვილი ამისათვის თერაპევტმა არ უნდა გაუსწროს პროცესებს წინ და ამ ბავშვების ნაცვლად არ უნდა ისურვოს თვითონ ესე იგი არ უნდა მიუდგეს ძალიან ენთუზიაზმით აი რომ იტყვიან რომ აი ახლა ჩვენ ამას ვასწავლით დავახანებთ ხზე იმიტომ რომ აღარ ტოვებს იმიტომ რომ შენ გეშინია არიცი რა ქნა და Oui, je comprends bien. Par exemple, quand on est dans ce vide, dans cette angoisse et impuissance thérapeutique, on devient de temps en temps trop actif, c'est-à-dire trop orthopédagogique, si tu veux. Voilà, on intervient, presque on est trop optimiste même, un petit peu bizarrement, etc. Je comprends à quoi il s'agit. C'est-à-dire... très enthousiaste, du coup. Il ne faut pas non plus penser qu'on ne dit rien et qu'on ne fait rien. Mais au début, si on se met à tout remplir, on se trouve dans la même position que la mère. Et elle dit, c'est en s'interdisant, Manoni était très combattante, n'oubliez pas, elle dit, c'est en s'interdisant toute réponse qu'on lui ménage à cet enfant. Attends, excuse-moi, il faut que je réponde à Jean-Christophe. Ah non. ეს არ ნიშნავს რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ სეანსზე და უნდა მიუშვათ სიტუაცია უკონტროლოთ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს ნიშნავს იმას რომ წინ არ უნდა გაუსწროთ ბავშვს და უნდა ვაცალოთ რომ მასში დაიბადოს სურვილი, ესე იგი ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ძალიან აქტიურები. Elle dit c'est donc en s'interdisant toute réponse qu'on lui ménage la seule issue possible vers une éventualité non pas de guérison
mais d'utilisation maximale de ses possibilités intellectuelles dans un corps par lui reconnu. C'est-à-dire, il y a tout un travail aussi d'accepter son corps à lui. Voilà. Elle dit, par exemple, si la maladresse psychomotrice de ce type d'enfant est souvent le signe clinique qui confirme le retard intellectuel, il n'en reste pas moins que ce corps infirme a une relation fantasmatique avec l'enfant imaginaire de la mère. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, au fond, il y a une réalité clinique, la maladresse psychomotrice, les problèmes psychomoteurs de cet enfant, ça confirme souvent le retard intellectuel, mais c'est aussi lié à la relation fantasmatique avec l'enfant imaginaire de la mère. Et je peux vous citer peut-être un cas dont elle parle, si je me souviens. Tu traduis peut-être? Oui, ანუ მაგალითად ფსიქომოტორული მოუქნელობა ამბავშვების, რომელიც ხშირად კავშირშია და ნიშანიც არის მათი ინტელექტუალური ჩამორჩენის, შეიძლება ეს სხეული ამავე დროს დაკავშირებული იყოს დედის წარმოსახვით და ამ სხეულს აქვს ფანტაზმატიკური კავშირი დედის წარმოსახვით და იდეალურ ბავშვთან. შესაბამისად ეს ბავშვი ვერ ითვისებს სივრცეს, გარემოს, რეალობას და ხდება მოუქნელი სივრცეში მისი მოტორიკა ჩამოუყალიბებელი და არ არის ნატიფი. Elle dit le corps de l'enfant appartient toujours à un des deux parents. Et ça, je trouve assez intéressant à travailler avec la clinique et même sur le plan théorique, c'est-à-dire c'est pas forcément avec la mère, ça peut être le père pour diverses raisons. Ça peut être grand-mère aussi. Ça peut être la grand-mère, par exemple. Oui. ანუ მოდვანონ საინტერესო რამს ამბობს ამ აგრეთვე რომ ბავშვის სხეული რატომღაც ყოველთვის ეკუთვნის რომელიმე ერთ მშობელს. C'est-à-dire que si vous avez lu le livre, il y a plein d'exemples cliniques qui elle explique. Et alors, il y a un chapitre que je trouve très intéressant après, c'est le chapitre sur le contre-transfert. Le contre-transfert. Elle dit, au fond, c'est vrai, avec des enfants dits débiles, ou des enfants mongoliens, trisomiques, etc., on est mis à rude épreuve, hein, de tout de suite, dès les premiers rendez-vous. Et on est quoi de tout de suite, on fait? On est mis à rude épreuve, c'est-à-dire qu'on est déjà très malmenés, nous, les psychanalystes. La mère, on est malmenés aussi. Elle dit, tout de suite, c'est une épreuve difficile que cette rencontre avec cette famille, avec cet enfant, avec cette mère. Elle dit, ça ne ressemble pas à la situation psychanalytique avec des enfants névrosés. C'est différent. C'est différent, oui. Parce qu'il y a plusieurs cas. Soit il n'y a que la mère qui peut faire quelque chose et qui nous dit comment il faut faire. Au fond, elle va dire au psychanalyste, vous allez faire comme ci et comme ça, et elle négative tout notre travail. Ça, c'est un cas. Soit, au contraire, la mère va parler d'un effet miraculeux et positif d'une façon, le psychanalyste, qu'il est formidable, que tout ce qu'il dit, c'est extraordinaire, et du coup, on est piégé, que ce soit par l'un ou par l'autre. Au fond, tu traduis ou je continue? Oui, je traduis. როდესაც დაუნი სინდრომის მქონე, ან გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვი მოდის ჩვენთან, ეს განსაკუთრებული სიტუაციაა ფსიქოანალიტიკური, რომელიც ცხადია არ გავს ნევროტიკ ბავშვთან მუშაობას არავითარ შემთხვევაში და ეს შეხვედრა უკვე ჩვენ გარკვეული თვალსაზრისით უხერხულობებს გვიქმნის და უხერხულ სიტუაციებში გვაყენებს, რადგან მაგალითად დედებს აქვთ ორი რეაქცია, ერთი რომ იმდენად არის თანაშეზრდილი ამ ბავშვთან, რომ ის ფსიქოანალიტიკოს ეუბნება, რომ მე ვიცი როგორ ბავშვის მუნჯისენა დედამიწის ამბავია. Il y a une proverbe géorgienne, la langue de muette comprend que la mère. Attends, comment tu dis là? Il y a un proverbe géorgien que la langue de muette
de l'enfant. C'est que la mère qui comprend la langue de moi. C'est-à-dire, quand la mère nous dit qu'elle sait tout, elle sait comment il faut, etc. Ah non. Psychanalytique, კარნახობს, რომ ისე-ქენი, მე ვიცი როგორც უნდა. და ეს უკვე ჩვენ სულ სიტუაციაში გვაყენებს და ან მეორე რეაქცია, როდესაც რომ საოცარია თქვენთან რომ დადის, რომ ესე იგი სასწაულებრივი შედეგი გაქვთ და ასე შემდეგ და ასეთ შემთხვევაშიც psychanalytikოსი piéger, ესე იგი რაღაცნაირ მახეშია გამული კონტრტრანსფერში. Il n'y a que la mère qui comprend la langue muette. Muette, c'était muette ou mouette? Non, non, il y a les enfants sourds-muettes. Ah, sourds-muettes. Sourds-muettes. Oui. Mais il y a le proverbe, par exemple, si, comment dire, on ne comprend, personne ne comprend pas ce type, mais il dit, voilà, celui-ci, il va le comprendre. On dit, c'est que la mère peut comprendre. Voilà, et c'est pourquoi quand les mères, ils arrivent souvent, ils nous disent comment il faut faire. Exactement. J'ai reçu il y a quelques années en consultation ouverte un enfant qui avait été adopté, qui était roumain et qui avait été, la mère dit, elle l'avait adopté, il était sûrement autiste, elle l'avait sauvé de l'autisme et en fait il était quand même plutôt débile entre guillemets. Et alors il avait un jargon. C'était très difficile de le comprendre. Et au début, on le recevait avec la mère, et il y avait donc les stagiaires de la consultation. Et puis un jour, j'ai proposé au garçon, je lui ai dit, est-ce que tu viendrais sans ta maman? Et il avait envie. J'ai dit à la maman, peut-être que maintenant on peut commencer, vous attendez dans la salle d'attente, et vous allez venir. Et elle dit, ah oui, je veux bien, ça serait bien, mais vous n'allez pas le comprendre. Elle dit, il n'y a que moi qui le comprends. Et alors, je dis, bah, écoutez, avec tout ce que vous nous avez dit, sûrement, on aura du mal, mais on va essayer. Alors, je voulais quand même, surtout que cette dame, elle savait tout. Elle était assistante sociale et elle connaissait tout. Et alors, avec les stagiaires qui étaient plus jeunes que moi, même déjà à l'époque, elle dit, on a commencé à comprendre petit à petit un mot. Et une autre disait, ah oui, ça me fait penser à ça. Et on a construit avec lui tout un travail où, au fond, il a construit la fonction paternelle, le nom du père, à travers tout un jeu avec des petits personnages dont il parlait, de dessins animés et de personnages que j'avais dans mon bureau. Et on a réussi et il s'est exprimé de mieux en mieux. Ce qu'il fallait, c'était soutenir cette mère qui, au fond, ça lui faisait changer de place parce qu'elle n'était plus la seule à comprendre son fils. Très bel exemple. Très beau exemple. Bel exemple, notre beau exemple. ესე იგი, მე მახსენდება აი იმაზე რო თქვით, რომ მუნჯისენა დედამიწისო, აყვანილი ბავშვი იყო რუმინელი, რომელსაც იავნად ესე იგი აუტისტური სიმპტომები აუტიზმი გავდა და ნუ დედას და შვილს რაღაც ჟარგონზე ლაპარაკობდნენ ფაქტიურად, ჟარგონზე არა, კულტურული გაგებით, რაღაც თავისი ენა ჰქონდათ და ერთ დღეს ბავშვი თხარიო რომ მოდი შემდეგ წინასწარ დედის გარეშე დავიწყოთ უკვე მუშაობაო და დედა დაგველოდება მოსასწრებელ ოთახშიო და დედამ თქვა არაო თქვენო მაინც ვერ გაიგებთ რა სიტყვის და რა სილაპარაკებს და მე დედას ვთხარიო რომ იქიდან გამომდინარე რაც თქვენ უკვე მოგვიყევით რა თქმა უნდა გაგვიჭირდება მაგ ბავშვის გაგება მაგრამ ჩვენ ვეცდებითო და მე და ერთი ჩემზე გაცილებით ახალგაზრდა სტაჟიორი დიდხანს მუშაობდით ამ ბავშვთანო და სტაჟიორმა და მეც ერთად ნელ-ნელა დავიწყეთ მისი ენის გაგება ანუ სიტყვების ნიშნულობების გაგება სიმბოლოების საბოლოოდ ამ ბავშვმა დაიწყო ლაპარაკი იმიტომ რომ ბევრს თამაშობდა ბევრს მასალას იყენებდა და საბოლოოდ შექმნა ჩამოეყალიბებინა და შეექმნა მამის ფუნქცია ჩართული ხომაში მამის ფუნქცია და მამის სახელი. Alors, on est comment on fait pour trouver ces pièges et ne pas faire le support des fantasmes maternels? C'est vrai que quelquefois on voit les analystes qui arrêtent la cure parce qu'il se défend au fond des fantasmes agressifs des parents
qu'il a peur d'accepter. Parce qu'au fond, l'important, c'est peut-être de recevoir ces fantasmes agressifs, de se faire le support de ces fantasmes agressifs, parce qu'au fond, si c'est nous qui les recevons, c'est pas l'enfant. Et donc c'est ça qu'il faut accepter. Elle dit aussi, tu traduis ça peut-être déjà. როგორ გამოვიდეთ ამ მახედან, რო არ გავებათ ამ ტრანსფერენტულ ურთიერთობებთან, მშობლებთან, პირველ რიგში ჩვენ ვიცით ანალიტიკოსები, რომლებიც მაგალითად აჩერებენ ანალიზს ასეთ შემთხვევაში და იძახიან, რომ არ შემიძლია ამის ატანა. მაგრამ ჩვენ უნდა მოდვანონი ამბობს, როგორც ანალიტიკოსებმა მივიღოთ აგრესიული ფანტაზმები, ჩვენ უნდა ვიყოთ სუპორტი, ანუ მიმღები დარტყმა მშობლების აგრესიული ფანტაზმების. იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ბავშვი იქნება ამისგან დაცული, ხოლო მშობლები თავიანთ ტრანსფერში გამოხატავენ თავის დესტრუქციულ, აგრესიულ ფანტაზმებს. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut recevoir les fantasmes et ne pas démissionner, c'est que souvent les analystes envoient la mère ou le père faire une analyse pour eux, mais comme leur compte à eux, c'est l'enfant, au fond, il ne faut pas trop se précipiter, il faut attendre. À un moment donné, peut-être dans le travail qu'on fait avec les parents, à un moment donné, les parents, peut-être, ils vont dire, peut-être je pourrais aborder moi-même ces problèmes pour moi. Et au fond, si on pose cette question souvent, est-ce que le psychanalyste d'enfant doit-il ou non s'occuper des parents, que ce soit dans les cas de névrose, psychose ou arriération, ça met en avant la propre gêne, le propre contre-transfert du psychanalyste devant l'agressivité des parents, devant ce que les parents lui réclament. Et les envoyer ailleurs, ça ne résout pas le problème. Ça résout pas le problème pour l'analyse. Strafat agzavnien mშობლებს რო ეუბნებიან რომ თქვენ გაიარეთ თქვენი ანალიზი, თქვენ ნახეთ თქვენი ფსიქოთერაპევტების ასწრაფ. მაგრამ არც ისე საჭირო არ არის სიჩქარე, რადგანაც ამ მშობლებს უნდა მივცეთ გამოხატონ თავისი პრობლემები ილაპარაკონ. Elnes, ხო არ შემეხედები ბაძახანს ან ნანუკა? On ne prend pas les parents en thérapie, mais on reçoit leurs messages, ce qui n'est pas pareil. On les écoute. Oui. ამასაც ვთარგმნი და ეს ადვილია ბარი მთარგმნი. ანუ ბავშვები, ანუ რა თქმა უნდა თერაპიაზე არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ ავყავს მშობლები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მათ მესიჯს, მათ გზავნილის მიმღებად თავს წარმოვიდგენთ მაინც. არამთლად თერაპევტებად და ამიტომ ელენე ცოტახან შეგიძლია? ცოტახან. Elle dit, si l'on néglige la demande des parents, spécialement dans le cas des débiles et des psychotiques, on compromet sur un plan technique la véritable marche de la cure, qui restera toujours à un niveau superficiel, je dirais même artificiel. თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ დედის მოთხოვნას, მშობლების იმას თუ რა აქვთ თავში მშობლებს, პირდაპირ რომ დავიწყოთ ბავშვთან მუშაობა, ეს იქნება ხელოვნური ან ზედაპირული სამუშაო. ანუ ბავშვთან რო ვიწყებთ მუშაობას, პირველი ეტაპი არის რომ ვიმუშაოთ მშობლებთან, მერე უნდა გადავიდეთ ბავშვზე. C'est-à-dire que si cette demande, on ne l'écoute pas plutôt, elle va s'effectuer à travers l'enfant et ça va enlever au psychanalyste toute possibilité d'action. Ça met l'enfant aussi dans un état de grande insécurité et de culpabilité face à la guérison. Parce que l'enfant, il occupe une place pour ses parents. Donc si on écoute les parents, je pense que l'enfant, en expliquant à l'enfant que c'est pas, on ne prend pas sa place, que c'est pas sa psychothérapie, mais ça aide beaucoup l'enfant et les parents. იმ შემთხვევაში თუ ესე იგი ჩვენ მოусმენთ მშობლებს და ასე ვთქვათ მათ მოთხოვნას დავუჯერებთ, გამოდის რომ ჩვენ თვითონაც ვკარგავთ ფსიქოანალიტიკოსის როლს, ფუნქციას და ამასთანავე ბავშვს ვაგდებთ ბრალის განცდის და დაუცველობის ტოვებთ ბრალის განცდის და დაუცველობის შეგრძნებით. იმიტომ რომ ბავშვს როცა გაუმჯობესება აქვს,
ბრალის გრძნობა ეწყება, იმიტომ რომ მის დაავადებას დედისა და მამის თავში რაღაცა ფუნქცია აქვს და ვაიმე ალბათ რო ხდებიო, იმათ არ გარეკონა. Faisait beaucoup Maud Manoni ce que faisait beaucoup Maud Manoni comme Françoise Dolto, comme Claude Bocobza, tout ça, Catherine Vanier, moi-même, c'est que on verbalise, par exemple, on va verbaliser aux parents anxieux la culpabilité que l'enfant éprouve à guérir. On va dire aux parents, vous voyez, cet enfant, il est un petit peu anxieux d'aller mieux parce qu'il a peur, voilà, ou dire à l'enfant, tu vois, ton papa, ta maman, ils se font du souci, ou ils voudraient que tu sois comme ci et comme ça. Simplement, c'est une parole adressée à l'autre qui est importante devant l'enfant. რასაც ძალიან ხშირად აკეთებდნენ მუდმანონი, დოლტო, ბუკობზა, კატრინ ვანია და თვითონ კატრინი, ეს არის ის, რომ ბავშვის წინაშე ახდენენ ვერბალიზებას მისი განცდების, ამ ბრალის განცდაზეა საუბარი, რომ შენ დაუშვათ დამნაშავედ გრძნობ თავს იმის გამო, რომ უკეთხარ. ან იგივე მშობლების განცდის ვერბალიზებას ახდენენ, რომ აი შენ მშობლებს უნდათ, რომ ასეთი იყო, ისეთი და ასე შემდეგ. Elle donne un petit exemple très intéressant, peut-être vous l'avez lu, sur le cas de Mireille. Mireille, il y avait un cas comme ça. Là, dans mon livre, c'est page 91, mais c'est dans le chapitre, c'est autour de la question de la résistance du psychanalyste. Elle dit, les parents pensent que cocotte, alors ça c'est une phrase que la fille dit devant ses parents. Les parents pensent que cocotte est trop dans la psychothérapie. Ils acceptent ça, mais avec des conditions. Un jour, ils vont la démolir, la psychothérapie. Ça, c'est la fille qui dit ça. Et cette phrase que dit cette fille, Mireille, Maud Manoni l'explique aux parents, avec l'accord évidemment de Mireille. Et le père, à ce moment-là, dit, dans un entretien avec Maud Manoni, il dit « C'est vrai que je la trouve suffisamment guérie et que cette guérison m'énerve, quoi. » C'est-à-dire, il est lui-même conscient de ses propres problèmes et il voulait aller faire une psychanalyse lui-même parce qu'il voyait bien qu'il avait trop de difficultés. Voilà. Mais le fait de pouvoir dire ça, que au fond, le fait de la guérison de l'enfant, ça le paniquait, ce père, ça l'angoissait, ça a amené une possibilité de continuer le travail. Voilà. On ne met pas l'accent là-dessus, c'est Mireille. C'est elle qui s'appelle Cocotte. C'est ton surnom. Oui. ესე საქმე ლაპარაკობს ერთ-ერთ კლინიკურ შემთხვევაზე, რომელსაც გოგოს ქვია მიღეი. ეს არის ფსიქოანალიტიკოსის რეზისტენტობა, ესეთი თავია ამ წიგნში. და იქ თვითონ მიღეი ამბობს ბავშვი, რომ კოკოტს ეძახდნენ მოფერებით ოჯახში, როგორც ჩანს, ზუსტად არ ვიცი ეს სიტყვა რას ნიშნავს და ესე იგი კოკოტი არის ღრმად შესული თერაპიაშია, ხო? თუ სწორად გავიგე. და შემდეგ თვითონ მშობელი ამბობს, რომ მამა ამ ბავშვის, რომ ჩემი შვილი უკეთ არის და მე ვხვდები, რომ ეს მაღიზიანებსო. და შემდეგ თვითონ ახდენს, ესე გამოხატავს სურვილს, რომ თვითონ გაიაროს, თვითონ დაიწყოს ფსიქოანალიზი. მაგნატ კომისიორი არ არის. როგორ? მაგისთან რამის ნათქვამის მე არ აწყენდა. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le père, il a dit que, voilà, Hélène, elle traduisait que je me sens que quand mon enfant s'améliore, je suis un petit peu angoissée. Et peut-être je dois commencer mon analyse. Je dis que peut-être ça ne sera pas inutile pour le père qui dit ça. Mais alors, Hélène, კოკოთ არის ეს პრაქტიკალა გოგოებს ეძახიან ხოლმე და კუდრა რაღაცა ეგეთია რა. ალბათ კაკეთკაც მანდედან მოდის. Coquetka. Mais alors, faut pas se précipiter à envoyer la mère ou le père en analyse.
parce que dans d'autres problématiques, ça peut être important, hein, mais il ne faut pas trop vite se décharger sur notre collègue en envoyant la mère faire une psychanalyse pour son compte à elle, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que c'est impossible pour cette mère, car c'est l'enfant qui est son propre compte à elle, c'est l'enfant. On ne va pas l'envoyer voir quelqu'un d'autre tout de suite. Et elle insiste sur la nécessité pour cette mère des entretiens avec le psychanalyste de son enfant pour que la mère déprime le psychanalyste à sa place. C'est-à-dire que dans ces entretiens, la mère va dire tout son négatif, tout ce qui ne va pas. Il faut recevoir ça. C'est-à-dire que c'est nous qui nous déprimons et la mère qui se retrouve plus gonflée. C'est bon? Elle dit, voilà, je continuerai après, vas-y. D'accord. ესე იგი კატრინი ამბობს, რომ არ უნდა გავიგზავნოთ სწრაფად მშობელი ანალიტიკოსთანაც ალკე. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ, იმიტომ რომ მისი პრობლემა არის ბავშვთან ურთიერთობა და ჩვენ შეგვიძლია რომ ავიტანოთ, ასე ვთქვათ, მისი შფოთვა და მისი დეპრესია. სწორედ ვთარგმნი? გამომჩა მე მგონი. Elle dit ces enfants, ils ont le génie, entre guillemets, de faire parler les parents à leur place. C'est-à-dire que... ამ ბავშვებს ამბობს მოდმანონი, ამ ბავშვების გენია მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი მშობლებს ალაპარაკებენ მათ ნაცვლად, ანუ ისინი ფაქტურად აჟღერებენ თავიანთ მშობლებს. Alors, on est soit déprimé, soit je vais revenir sur la position du psychanalyste rééducateur. Ça, c'est quand les parents ne supportent pas la débilité de l'enfant. Mais ce n'est pas avoué. Hein. Et parce qu'on est des rééducateurs pour ces mères qui savent tout. Et là, il ne faut pas leur demander de s'occuper de leurs affaires comme avec un enfant, je dirais, normalement constitué, où on dit, bon, madame, attendez dans la salle d'attente et ne nous embêtez plus. Là, au contraire, il faut entendre les fantasmes de cette femme qui va dire, bien avant que les médecins le disent, je savais qu'il serait anormal. Et c'est important d'écouter cette parole. Alors... ესე იგი არ უნდა ისეთი მშობელი, რომელიც იკავებს ამ აღზრდელის როლს, რომელმაც ყველაფერი იცის უკვე წინასწარ და ამბობს, რომ აქეთ ასწავლის ფსიქოანალიტიკოს რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა გააკეთოს, ესე იგი არ უნდა გავაგზავნოთ მოსაცდელ ოთახში პირიქით. ფსიქოანალიტიკოსმა უნდა მოусმინოს იმ დისკურსს, სადაც დედა ამბობს, რომ მე უკვე ბევრად უფრო ადრე ვიცოდი ყველაფერი, ვიდრე ამას ექიმი მეტყოდა. და ამბობს კატრინი, რომ ესე იგი ფსიქოანალიტიკოსმა უნდა აიტანოს ეს ფანტაზმი. Alors, elle dit, évidemment, avec ce type de mère et ce type d'enfant, ça donne des analyses longues où l'enfant reproduit ce qui se passe avec sa mère, qui lui demande « Tu as bien travaillé, mon chéri, aujourd'hui ?» La mère et l'enfant ne faisant qu'un seul corps. Et si on s'oppose trop vite à cette mère, ça va créer de l'angoisse chez l'enfant. Il ne va pas supporter. Hein. Donc, c'est là où on travaille beaucoup, beaucoup avec les parents. Et elle a une très jolie phrase que vous allez essayer de traduire, écrivez-la. Elle dit « Tant il est vrai que le chemin qui mène au sens de la débilité passe d'abord par le sentier des parents. » Je répète. Le chemin qui va, oui. Tant il est vrai que le chemin qui mène au sens de la débilité passe d'abord par le sentier des parents. C'est joli. Hein? Oui, oui. ანუ გზა, რომელსაც მივყავართ ეგრეთ წოდებული დებილიზმის რეალურ ნიშნულობაში ვიწყოთ, რომ ამ ნიშნულობას დებენ მასში, გადის სანტიე მშობლებზე, მშობლების სანტიე, il faut je trouve d'emblée ce mot sentier. Le sentier, le chemin. Le chemin. Le chemin qui fait de la débilité, ça passe aussi par le chemin des parents. და კიდე რაც თქვა, მანამდე რომ
როდესაც ხო, მიდი თარგმნით ვიცი. Sauf que le sentier, ასეთ მშობლებთან და ბავშვებთან მუშაობა არის ხანგრძლივი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ერთ სხეულს ქმნიან მშობლები და ბავშვები და იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდება სწრაფად მათი გამოყოფა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ბავშვი ჩდება ძალიან ძლიერი შფოთვა. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხანგრძლივად ვიმუშაოთ მშობლებთან. bon, elle a appris 2 mots pour pas répéter le même mot, je pense, c'est pour ça. Mais un sentier, c'est plus petit que le chemin, c'est plus large peut-être. Oui, sentier, bilikia, biliki. Oui, je comprends. J'ai compris la traduction juste. ანუ გზა რომელსაც მივყავართ, დიდი გზა რომელსაც მივყავართ, გავიგოთ. დებილი ბავშვის არსი რაში მდგომარეობს, დედის სინამდვილეში გადის ბილიკზე, რომელსაც ქვია დედა. ანუ ეს ბილიკი დედაზე გადის. ანუ აქ ესე იგი დედაშია ამბავი. Si on a pris le sentier des parents, si on a pris la route des parents, c'est là que commence le vrai travail de l'analyse. C'est-à-dire, parce que c'est à travers les idées de mort, je la cite, hein, qu'il doit être poursuivi. Hein, c'est-à-dire, après, on va entendre les idées de mort, parce que le débile, lui, il ne peut pas en parler, il les personnifie. Il est en quelque sorte la mort. La négation dans sa conduite et dans son discours. Parce qu'il n'arrive pas à apprendre, parce qu'il est bête, enfin voilà, il présentifie, il s'identifie, mais il présentifie la négation et la mort. Hein. Il est négation vivante. Négation vivante, oui. Parce que c'est comme ça qu'il appelle, c'est comme tel qu'il appelle sa mère, la mère, il aura toujours la mère sous la main pour s'occuper de lui, et et ça rend le désir de la mère toujours là. Vous voyez, tu vois, c'est déjà... თუ კი ასე ვთქვათ მივყვებით ამ ბილიკ მშობლების ბილიკს შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ ნახევარი სამუშაო უკვე გაკეთებულია ბავშვი წარმოადგენს ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიგებთ ის რასაც წარმოადგენს ბავშვი ის არის უარყოფის და სიკვდილის პერსონიფიკაცია ანუ ეს დებილი ბავშვი იცით რა ჩვენ რა იგულისხმება ჩამორჩენილი ბავშვი გონებრივი ჩამორჩენის 1000-ნაირი ფორმა სინამდვილეში სხვა ერთ სიტყვაში რო ვიცოდე უბრალოდ ქართულად დებილი ბავშვი ისე ჟღერს აი ეს ყოველში ჩვენ ბევრს ჯერ ვიღია ესეთი კომპლიმენტი მაგრამ სხვა კონტექსტში ანუ chez nous l'enfant débile ça c'est vraiment on ne peut pas même prononcer ce mot parce que toutes les pédagogues disent aux élèves, tu es débile. C'est-à-dire, par exemple, j'ai entendu ça à mon adresse et à chacun, comme, voilà, débile, c'est, on entend ça dans la langue géorgienne quand on injure quelqu'un, surtout l'enfant, à chaque pas, c'est-à-dire partout, surtout dans des établissements avant, dans des établissements éducatifs. En France aussi, dire... Les les enfants qui se traitent de mongols, t'es mongolien, t'es gogol. Non, mais chez nous, débile, on entend par exemple, chaque personne en Géorgie, au moins une fois par jour, utilise le mot débile. Mais en France aussi. Là, plutôt qu'employer le mot débile, alors on peut employer le terme de trisomique ou d'enfant arriéré. Par exemple. Par exemple, si deux amis, l'un dit à l'autre, tu es débile quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, chez nous, c'est un mot du quotidien, vraiment. Mais bon, je veux traduire quelque chose qui était plus important. Non, mais Giga, ici aussi en France, c'est pareil. Les jeunes, ils se traitent de débiles, ils se traitent d'autistes. Non, oui, mais en France, ce terme garde quand même sa signification diagnostique ou médicale ou psychiatrique. Alors qu'en Géorgie, c'est comme un peu zinzin ou je sais pas, un peu... Quand on prend dans le texte le terme de débilité, il faut plutôt entendre par rapport à une classification d'arriéré, d'handicapé mental. Mais, par exemple, dans la psychiatrie, les dégénérés, la dégénérescence, n'est-ce pas? Chez nous, à chaque pas, on utilisait, comme pour injurer l'autre, c'est un dégénérate.
dégénérate, ça veut dire un dégénéré. Et alors, qu'est-ce qu'on dit des enfants trisomiques? Down. Hein? Oui, mais comment, et comment on les considère, ces enfants-là, les enfants trisomiques? On dit le mot qu'on prononce, c'est Downy. Oui. Le syndrome de Down. On ne dit Mais pas on dit trisomique. directement. ხოდა აი ეს რაც თქვა კატრინმა მანამდე რა თქვა რომ ესე იგი გახსოვს ელენე რომ ნეგაციურ ციკლზე არ ლაპარაკობდა რომ წარმოადგენს დებილი ბავშვი წარმოადგენს განსახიერებას ნეგატივის ის ვერ სწავლობს ყველაფერი ვერ არის ვერ მოძრაობს კარგად ვერ ითვისებს და საბოლოო ჯამში სიკვდილს განასახიერებს და არა სიცოცხლეს ათვისებას სიცოცხლისთვის ბრძოლას ანუ და რადგანაც ვერ ლაპარაკობს მას შეუძლია პერსონიფიცირდეს პერსონიფიკაცია მოახდინოს სიკვდილის რეგრესის არ დასწავლის ვერ სწავლის ვერ გაკეთების ვერ შეძლების Est-ce que tu as traduit les idées de mort, etc., dont j'ai parlé? Tout à fait. C'est justement ça que je disais. Mais alors, bon, c'est une chose de dire ça, il faut pouvoir l'introduire dans la parole, hein, c'est-à-dire, il faut au fond que le psychanalyste soit assez patient pour lui ne bien désirer, ce qui n'est pas évident au fil des années, et il devient lui-même pour le sujet plus mort que lui-même. De telle sorte qu'à ce moment-là, l'angoisse va jaillir, au fond. Hein. Et ce surgissement de l'angoisse, ça a un rapport étroit avec la manière dont le sujet se situe dans son rapport au désir de l'autre, hein, au désir de l'autre, du grand autre. Hein. Et si le psychanalyste ne désire rien, ça permet que l'angoisse surgisse. Et à ce moment-là, le sujet, l'enfant, même plus l'adulte, dit débile, se trouve confronté, à travers ses projections, à son propre monde fantasmatique. Et c'est ce dévoilement de fantasme qui est la source d'angoisse. C'est-à-dire que toute cette chose autour de la mort et de tout ce qu'il va pouvoir dire, c'est-à-dire de pouvoir supporter aussi la mort de ses parents, la mort de quelqu'un. Enfin bon, il y a plein d'exemples cliniques qu'on pourrait donner. D'ailleurs, je pense... Bon, j'ai pas bien entendu en fait. J'ai pas bien compris le sens. Ça vous angoisse trop ce que je raconte. Puis on déclenche la résistance, absolument. C'est-à-dire que la tête est impénétrable. Ben oui, la vie, la mort, la sexualité, c'est quand même notre pain quotidien. On déclenche déjà, c'est le refoulement. On commence à refouler. Est-ce qu'il y a un débile qui a pas, on peut dire, par exemple, elle dit une chose. Que se passe-t-il au cours de la cure? Chez le débile, dit sans angoisse. Parce que c'est ça, on dit, oh, mais ils sont gentils, ils n'ont pas d'angoisse. Qui est-ce qui va supporter cette angoisse? Et qu'est-ce qu'elle va jouer comme dans la relation transférentielle entre l'analyste, l'enfant et les parents? Parce que, par exemple, elle cite relisez le cas de Mireille. Il y a beaucoup de choses comme ça. Parce que, par exemple, Mireille doit partir au sport d'hiver. Elle fait partie, oui. Hein, vous vous rappelez? Et sa mère, sans sa mère. Et donc, et la mère pense qu'elle reçoit de Dieu un message la concernant. Elle dit, si tu laisses partir ta fille, malheur lui arrivera. Et la mère commence à d'être extrêmement angoissée et d'avoir des douleurs telles au ventre qu'on appelle un médecin en urgence et qui donne des calmants. Parce qu'elle fait une vraie névrose d'angoisse. C'est-à-dire qu'elle a un problème très grave au ventre gynécologique. C'est-à-dire qu'au fond, Emanoni dit, cette crise de la mère, c'est un message qui est destiné à la psychanalyste parce que voilà, ma femme est malade, ce n'est pas du chantage, elle sait que son enfant, il va lui arriver quelque chose si elle part. Alors, qu'est-ce qui vient demander ce père?
sinon une réponse à l'angoisse que sa femme provoque et que lui-même ne peut pas assumer. Et alors, elle dit, Manoni, elle dit, parce qu'elle dit, c'est malheur à vous, la psychanalyste, il arrive quelque chose à la fille. Et elle tient bon, Manoni, elle dit, elle n'a qu'à partir quand même. Et alors, le père, du coup, il s'appuie sur cette parole de l'analyste pour prendre une place de père, c'est-à-dire connaît, au fond, par rapport à sa femme, d'appliquer la loi symbolique. You understand? Tu as compris? Yes. Hein? Ce qui manquait jusqu'à présent dans tout ce qu'on a dit, c'était la question du symbolique de la loi. C'est-à-dire face à l'angoisse de la mère, si quelqu'un s'oppose, là, elle l'a fait au bon moment. Des fois, il ne faut pas le faire. Des fois, il y a trop d'angoisse, on dit bon, on fera plus tard. Et les troubles de la mère, à ce moment-là, ont cessé. Elle n'a plus été malade. Elle n'a plus eu mal au ventre. Voilà. Mais ça recommence après parce que la mère est très forte. Voilà. Et à chaque fois, le père, c'est intéressant, relisez le cas parce que le père, à chaque fois, va culpabiliser l'analyste en disant, voyez, ma femme, elle a ci, elle a ça, à chaque question qui se pose où l'enfant fait des progrès. Voilà. On peut arrêter l'angoisse, vous voulez? ესე იგი, კატრინი ამბობს, რომ მიიღე ის შემთხვევა გადაიკითხეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პასაჟები არის, და იხსენებს ერთ-ერთ პასაჟს, როდესაც მოკლედ რაღაც ზამთრის არდადეგებზე, სადღაც რაღაც სპორტზე უნდა გაუშვან ეს მიღე. და დედას ვიღაცა ეტყვის, რომ ნუ შენი შვილი თუ წავა იქ, რაღაცა აუცილებლად მოუვა და ამ ქალს დაეწყება საშინელი შფოთვა და ეს შფოთვა გამოიხატება იმაში, რომ ძლიერი მუცლის ტკივილები ექნება, ისე რომ ექიმი გახდება გამოსაძახებელი და რაღაც მართლა გინეკოლოგიური პრობლემები დაიწყება და მოდმანონი ამ სიმპტომს გადათარგმნის ასე, რომ ეს არის მასთან გაგზავნილი გზავნილი, ანუ ეს სიმპტომი ელაპარაკება ანალიტიკოს. აი დედის ტკივილი რაღაცას ეუბნება ანალიტიკოს და მამაც ეტყვის, რომ აი ჩემი ცოლი ნახეთ როგორ ცუდად გახდა იმის გამო რომ ბავშვი მიდის და აი ხედავთ ცუდად არის და აქ მოდმანონი ეტყვის, რომ უნდა წავიდეს ბავშვი. და კატრინმა თქვა, რომ ამის თქმით მოდმანონიმ აღასრულა, ანუ დაიკავა, ანუ კანონი შემოიტანა, მამის ფუნქცია შეასრულა. სიმბოლური მამა გახდა. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის არ უნდა გააკეთოს ანალიტიკოსმა და სწორ დროს და სწორ მომენტში შეარჩია ეს მოდმანონიმ და სწორად გააკეთა. და ნუ შემდეგ თქვა, რომ საინტერესო кейსია ძალიან და გადაიკითხეთ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ აი ეს მამა ძალიან ხშირადო ადანაშაულებდა, არა, ბრალის გრძნობას აღვიძებდა მოდმანონიში, როგორც კი ხედავდა ბავშვის პროგრესს, იმიტომ რომ ეს დედა ძალიან ძლიერი ყავდა, ბავშვი ძლიერი არა, ფიზიკურად ძლიერი, არამედ სიმპტომებით ძლიერი და ბევრ სიმპტომს ავლენდა ბავშვის პროგრესთან ერთად. სულ ეს იყო. Très bien traduit. Ça veut dire que ne rien désirer, ça veut pas dire être patient, ça veut pas dire qu'on dit rien du tout et qu'on ne fait rien. Là, au bout d'un certain temps, l'analyste, quand elle dit, doit être le support de l'angoisse de mort, de recevoir ça et de soutenir, par exemple, le père là qui va un peu faire la loi. C'est-à-dire, il y a une position à un moment donné à prendre. C'est pas dire bonjour, rien dire, au revoir, prendre des sous dans la poche et ciao. Il y a un moment donné, recevoir l'angoisse, ça veut dire qu'on la reçoit et qu'on la supporte. Et que là, dans ce moment de séparation, elle a bien compris que Mireille était prête à partir et que la mère, elle avait besoin que quelqu'un vienne border son angoisse. ხო, ანუ პაციენტის ანუ მიღება იმას არ ნიშნავს, რომ გამარჯობა, დაგველოდეთ, ფული ავიღე და საერთოდ არანაირი სურვილი არ გაუჩნდესო თვითონ ანალიტიკოს. ანუ შეიძლება გაჩნდეს სურვილი, მაგრამ ის უნდა იყოს, ანუ მან უნდა შეძლოს დაიტიოს მშობლის შფოთვაც, საკუთარი სურვილით და საჭირო დროს და საჭირო მომენტში იმოქმედოს. მაშინ როგორც მაგალითად აი მოდმანონი მიხვდა, რომ მიღე იყო მზად იმისთვის, რომ წასულიყო და მაგ მომენტში აღასრულა მამის ფუნქცია. ხო, ანუ ფაქტურად
ანალიტიკოსის პასუხისგებლობაზე აქვს, რომ ეს უპასუხისგებლო რამე კი არა, რომ მე არაფერი არ მეხება და სადაც გინდათ წარით ამოდი. Je continue, vous êtes encore, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué, hein? C'est bon, je peux continuer. Alors, très souvent, quand je t'entends plus, Guigala, tu as coupé le micro. Giga, il faut que tu remettes ton micro. Je t'entends pas. Oui. Tu avais coupé le micro. Alors, très souvent, quand l'enfant fait... Je continue, alors, ça va, vous n'en avez pas... Ça va. Très souvent, quand l'enfant progresse, on voit bien des épisodes dépressifs chez la mère et qu'il peut y avoir à ce moment-là des grands moments d'angoisse et que ça peut être comme une grande remise en question de la famille. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il faut beaucoup soutenir ça parce que si l'enfant progresse trop, ça peut remettre en question l'équilibre familial et les parents parfois demandent l'arrêt de la cure. Et elle intervient, Manonier souligne ça, que quand ça intervient au début trop tôt dans la cure, c'est que le psychanalyste, il est passé à côté de ce que représente encore le manque de l'enfant dans le fantasme maternel au moment précis où il risque de ne plus manquer. C'est pour ça qu'elle dit vraiment il y a un gros travail de travail avec la mère, avec le père. C'est extrêmement important si on veut continuer à avancer. C'est-à-dire que la mère puisse dire à quelqu'un son angoisse et ne pas la mettre de côté. Qui est-ce qui... მოკლედ ძალიან ხშირად მკურნალობის დროსო დეპრესიული ეპიზოდები შეიძლება შეიმჩნეს დედასთან, მამასთან, მშობლებთან და შეიძლება ბავშვის პროგრესმა ასევე დაარღვიოს ოჯახის თანასწორობა. ანუ უკვე ოჯახში გამეფებული ის ბალანსი რაც არის, დაირღვეს იმითი, რომ თუ კი ბავშვი წავიდა უკეთესობისკენ და ასეთ დროს შეიძლება ნაჩქარევად მოითხოვონ თერაპიის დასრულება. და შემდეგ მოიცა რაღაცა თქვა მამასთან დაკავშირებით. ხო და თუ კი ასე ხო და ანუ თუ კი ესეთ მოხდა და ნაადრევად მოითხოვეს დასრულება, ესე იგი თერაპევტმა გვერდი აუარა, ანუ საკმარისად ვერ გაანალიზა, რას წარმოადგენს ბავშვი მის ფანტაზმში, ანუ დედის ნაკლთან დაკავშირებით რა ადგილს იკავებს ბავშვი. ანუ აი ეს საკმარისად ვერ დაამუშავა და ვერ გაიგო. Eh bien, c'est autour de ce manque que se fera la demande de la mère dans les consultations. L'angoisse de la mère est masquée par le souci d'avoir à mettre quelque chose là où il n'y a rien. Et quand le manque ne manque plus, c'est le propre problème des parents face à la castration, masqué par l'enfant qui surgit. Hein. Et la guérison de l'enfant peut, dans ces cas très extrêmes, signifier même la mort d'un des parents. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention et être très attentif à ce que ça représente. Voilà, il peut y avoir un accident chez quelqu'un, enfin, il peut y avoir quelque chose de grave qui se passe. Donc, c'est vraiment, faut être vraiment attentif à soutenir, à entendre ses parents. ანუ დედის მთავარი დემონდა, ანუ მოთხოვნა არის ზუსტადაც აი ამ ნაკლთან როგორც დანაკლისთან, ნაკლთან დაკავშირებული მანკთან და ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, ერთი წუთი არ მინდა რომ გამომრჩეს. ხო და დედა ძალიან ხშირადო, ესე იგი ფუჭი ჩივილს წარმოთქვავს იქ, სადაც სინამდვილეში არაფერი არ არის დასაჩივლი. ანუ ასე ნიღბავს დედა თავის რეალურ შფოთვას. და ხშირად ხდება ხოლმე კიდე ასე, რომ შეიძლება კონფლიქტი გაჩნდეს დედას და მამას, ანუ ცოლ-ქმარს შორის. როდესაც მათ დანაკლის ეხება საქმე და ეს პროცესი თუ კი მათ საკუთარ კასტრაციასთან დააყენებს პირისპირ. მათ შორის შეიძლება გაჩნდეს კონფლიქტი. თუ სწორად გავიგე. D'ailleurs, il y a un article très intéressant d'un psychanalyste qui a fondé Bon Oeil avec Maud Manoni, c'est Robert Lefort.
avec qui j'ai travaillé quelques années, dans un numéro de recherche. Je ne sais pas si ça, tu peux le trouver, Guiga, le numéro 7 de recherche. Le numéro Robert Lefort. Robert Lefort, L-E-O-R-T. C'est dans Recherche, le numéro 7. Ça s'appelait Enfance aliénée. Enfance aliénée. Je peux t'envoyer, je t'écrirai la référence. J'écrirai la référence, c'est plus facile. Et Robert Lefort, donc, qui a participé donc à la Fondation de Bonneuil, l'école expérimentale fondée par Maud Manoni, qui fonctionne toujours, parle de ces enfants qui ont une atteinte organique plus ou moins sévère, qui peut être éminemment pathogène du point de vue psychique pour eux, et pour la mère, et pour l'entourage. Et donc, par rapport à cette angoisse de mort, il dit un nouvel ordre s'établit, induit par l'angoisse de mort, dont on sait ses rapports avec l'angoisse de castration, enfin, je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, par la blessure narcissique de la mère et par la tentative de compensation qu'elle trouve dans les soins les plus corporels. Donc, dans les soins les plus corporels, c'est-à-dire c'est beaucoup du corps de l'enfant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je trouvais que c'était bien comment il aborde, parce qu'il dit c'est comme une réincorporation qui est comme de l'inceste. Hein, et ça prive le sujet, l'enfant, de la référence symbolique paternelle. Mais en l'en privant, fait qu'il peut encore en témoigner. Mais c'est-à-dire qu'il y a l'aspect incestueux dont on n'avait pas parlé dans cette espèce de réincorporation du corps de l'enfant. C'est-à-dire essuyer le caca alors qu'il a, je ne sais pas, 30 ans ou des choses comme ça. Lui donner à manger, enfin, vraiment surveiller tout quoi. C'est quelque chose d'incestueux qui met l'analyse dans une position pas facile, hein, parce que si on dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais la mère elle dit mais si je ne lui fais pas ça, il va mourir. Sinon, oui, souvent c'est le mur, souvent c'est pas si facile de faire comprendre. Ouais. Et c'est déterminé ailleurs. Harmit, voilà. C'est pas facile. ესე იგი მე როგორც გავიგე ეს ერთ-ერთი ბონოის თანადამფუძნებელი რობერტ გვარი შემახსენელი ლეფორტი წერს ერთ-ერთ იმაში თავის სტატიაში ასეთ გონებრივად ჩამორჩენილ ბავშვებს რომელსაც უფრო ესეთი ორგანული გონებრივი ჩამორჩენა აქვთ და სხეულის მნიშვნელობაზე მათთან, ხომ? გიგა თუ სწორად მესმის. და ანუ სხეულის რეინტეგრაციაზე და ამაშიო არისო რაღაცა ინცესტუალურიო, მაგრამ აი ეს ნაწილი მე ძალიან კარგად არ მესმის რა არის. სიკვდილის ინსტინქტი ძალიან არის წარმოდგენილი ამ ბავშვებთან, რაც მათ ინტეგრაციის შესაძლებლობას არ აძლევს. და დედები რომლებიც ამ ნარცისტულ ჭრილობას იღებენ, ხშირად ისინი ცდილობენ ამის კომპენსაციას ბავშვის სხეულის მოვლით, რომ ისინი ძალიან მიწეპებული არიან მათ სხეულზე და მათ ჰიგიენაზე და აგერ 30 წლამდე შეიძლება უწმენდესო, ხო. და ასეთ დედას მაგალითად ხო. და ასეთ დედას ძალიან ხშირად, ანუ ანალიტიკოსი საკმაოდ ესეთ გამოუვა მდგომარეობაში დგას, ანუ რომ უთხრას დედას, რომ ეს მან არ შეიძლება რომ გააკეთოს, და ამას ყოველთვის ძალიან დიდი რეზისტენტობით ხვდება, რომ აი ეს თუ არ გავაკეთე, სხვანაირად არ შეიძლება, სხვანაირად არ გამოვა და ასე შემდეგ. D'ailleurs, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit que signifie pour les parents la guérison de leur enfant? C'est une question que l'enfant peut se poser lorsqu'il se trouve embarqué dans l'aventure psychanalytique. Mais il serait prudent que l'analyse se la pose cette question avant l'enfant, afin d'être ensuite moins pris au dépourvu par les réactions des parents, voire d'être à même d'établir un pronostic sur le degré de tolérance des parents à l'analyse. Et ça, c'est-à-dire, au fond, je trouve ça très intéressant parce que ça nous amène à nous poser beaucoup de questions quand on fait un type de travail avec les enfants psychotiques et avec les enfants autistes aussi. Et parce que je pense que souvent, il y a un lien entre les enfants, le travail qu'on peut faire avec les enfants autistes et avec les enfants débiles.
თარგმნით და მეც. ელენე. ანუ ესე იგი თავსო ბავშვი ანალიზი ხო აყენებს საკითხს იმის თუ რა შეიძლება ნიშნავდეს განკურნება მისი განკურნება და გაუმჯობესება მისი მშობლებისთვის მაგრამ ანალიზზე ბავშვი აყენებს ამ საკითხს და როდესაც ეს ბავშვიდან მოდის რაღაცნაირად ანუ ანალიტიკოსმა არ უნდა გაუსწროს ბავშვს რადგანაც უნდა იცოდეს და განსაზღვროს ანალიტიკოსმა ის თუ რამდენად ტოლერანტულები არიან მშობლები ფსიქოანალიზის მიმართ ფსიქიკურად რამდენად ტოლერანტულები არიან იმიტომ რომ თუ კი ფსიქოანალიზის მაღალი ეფექტურობის აღმოჩნდა ბავშვთან რაღაცნაირად ბავშვის გავლით უნდა მიეწოდოს მშობლებს იმის ანალიზი რომ ისინი შფოთავენ ბავშვის განკურნებასთან დაკავშირებით ესმით ანუ ყოველთვის უნდა ჩვენ იქამდე ვიდრე ამას ვეთქვით მშობელს რომ იცი რა თქვენი ბავშვი გაუმჯობესდა და ის რაღაც თქვენ ფსიქიკურ ეკონომიაში რაღაც ადგილს იკავებდა და ახლა იმიტომ შფოთავ ამას თუ ვიტყვით ჩვენ ვერ გავითვალისწინებთ რომ რამდენად ტოლერანტულია მშობელი ამ ინტერპრეტაციის და ანალიზის პროცესის მიმართ ანუ ეს უნდა გავითვალისწინოთ იმიტომ რომ მშობელზე ეს ბავშვი დამოკიდებული წაიყვანს და აღარ მოიყვანს Voilà, si on arrive à repérer, si on arrive à repérer la place que l'enfant occupe fantasmatiquement pour le parent qu'on trouve le plus pathogène et les risques que le traitement analytique peut entraîner pour ce parent qui va mal, si l'enfant sort de cette place d'objet, c'est vraiment quelque chose qu'on a à faire comme travail parce qu'il y a des parents qui peuvent se suicider et vraiment c'est très important. Alors je trouve que si vous ne l'avez pas lu ou si vous avez le temps de relire, reprendre... Oui, il y a longtemps que j'ai lu, c'est ma première bouquin que j'ai lu en français dans la psychanalyse parce que j'ai trouvé ça en 2004 ou dans la bibliothèque. Après, ils nous ont donné ce livre. J'ai ouvert toutes les coffres de la maison verte parce qu'on a, quand on a déménagé, mais j'ai pas trouvé. J'ai mis toute la chambre comme ça pendant toute la journée. Mais par contre, notre collègue, elle a inscrit la traduction en anglais. Elle a lu, elle est là, je pense. Maya, elle l'a lu complètement. Maya, oui. Livre. Elle parlait, etc. Et il y a le cas de Gilles, justement, le cas de Gilles est très intéressant. Le cas de Gilles. Ouais. Gilles შემთხვევა. ანუ იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა მშობლებმა შეიძლება თავი მოიკლას, გესმის? ამ წიგნში არის რომ მამა იკლავს თურმე თავს, როგორც გადმომცეს სასწავლო წყაროებმა. Elle prend Manoni beaucoup de cas cliniques pour mettre en avant cette question du père porteur de la loi symbolique. Et c'est là qu'elle développe justement pour Gilles, parce qu'il y a au fond des pères parfois qui ont peu de poids, hein, ils ne comptent pas, il n'y a que la mère, et puis quelquefois, dans d'autres cas, c'est le père qui permet que la cure continue, malgré l'état de la mère. Donc c'est intéressant, le cas de Gilles est vraiment tout à fait intéressant de lire, parce que ça peut vous inspirer, voilà. Je peux le lire, mais c'est un peu long, hein. Je peux vous lire, mais ça va être long à traduire. C'est quelque chose à lire. Ça fait 2 pages, voilà. Mais en tous les cas, et puis comme il y a cette place, je peux vous renvoyer. Je pense que vous connaissez la note sur l'enfant. Est-ce que vous connaissez la note sur l'enfant que je trouve quelque part? Je ne sais pas où je l'ai mis. Elle est là. La note sur l'enfant de Jacques Lacan, la note à Génie Aubry par Jacques Lacan. Parce qu'elle s'appuie beaucoup là-dessus, Maud Manoni. Est-ce que tu as compris? Vous avez compris ce que vous la connaissez, cette petite note? J'ai déjà lu plusieurs fois d'ailleurs, je crois. Oui. Même au séminaire, j'ai écouté, après j'ai lu, même en France. Voilà. Bon, au fond, la petite phrase qu'on dit toujours, que le symptôme peut représenter la vérité du couple familial. D'abord, il dit le symptôme de l'enfant se trouve en place de répondre
à ce qu'il y a de symptomatique dans la structure familiale. ანუ სიმპტომი გამოხატავს წყვილის პრობლემატიკას მშობლების ჭეშმარიტ ფსიქიკურ რეალობას, ესე იგი ბავშვის სიმპტომი ლაპარაკობს ამაზე. Le symptôme donc pour représenter la vérité du couple familial, c'est le plus complexe, mais en même temps ce qui facilite le plus nos interventions. Et il dit, Jacques Lacan, c'est beaucoup plus difficile, enfin, s'il ne le dit pas comme ça, mais il dit l'articulation se réduit de beaucoup quand le symptôme qui vient à dominer ressortit à la subjectivité de la mère. Ici, c'est directement comme corrélatif d'un fantasme que l'enfant est intéressé, et Manoni a vraiment appliqué cette phrase au traitement des enfants dits débiles, en France, et pas des débiles georgiens. C'est vraiment beaucoup servi de cet énoncé de Jacques Lacan pour se soutenir de son travail théorique. Et ça, c'est important. რას ამბობს ლაკანი, რომ ბავშვი არის რეპრეზენტაცია სიმპტომის. ბავშვის სიმპტომი არის წყვილს შორის არსებული ფსიქიკური კონფლიქტის რეპრეზენტაცია და ინტერვენციები უფრო რთულდება და უფრო კომპლექსური ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ბავშვის სიმპტომი დაკავშირებულია დედის დამოკიდებულებასთან ბავშვის მიმართ. ანუ თუ კი მხოლოდ რაღაც ხდება დედასა და ბავშვს შორის, ეს ართულებს საკითხს. მაშინ, როდესაც თუ კი ბავშვის სიმპტომი გამოხატულება არის წყვილს შორის არსებული პრობლემატიკისა რა, ასეთ შემთხვევაში მაინც სამს ეხება სამეულის საქმე და როდესაც მხოლოდ დედასა და ბავშვს შორის არის ეს ბნელეთი, მაშინ რთულდება საქმე. Il met l'accent sur la distance entre l'identification à l'idéal du moi et la part prise par le désir de la mère. Ça, il fait l'identification à l'idéal du moi. La distance entre entre l'identification à l'idéal du moi, la part prise du désir de la mère, si elle n'a pas de médiation, qui généralement c'est le père, celle qui assure la fonction du père, ça laisse l'enfant ouvert à toutes les prises fantasmatiques. Il devient l'objet de la mère et n'a plus de fonction que de révéler la vérité de cet objet. Tout à fait. Ouais. Il est que ça. Voilà. Il fait que ça. Je traduis juste. Il faut que je traduise. C'est vraiment des phrases, Catherine. Tu es vraiment familiarisée avec toute construction, mais pour traduire, c'est trop dense. Ces phrases, vraiment, un séminaire entier, mais il faut qu'on saisisse. Giga, je la cite parce que souvent on dit que 2 phrases et on ne dit pas la suite qui est extrêmement intéressante. Donc, tu veux que je répète? Non, je traduis et après on peut prendre. Essayez. Tavaria ou Rome, განსაზღვროთ ამბობს ლაკანი, დისტანცია, რომელიც ბავშვს უნდა კონდეს დედის მეიდეალთან მიმართებაში. იმიტომ რომ დედის მეიდეალი ეს არის პარპრიზი რა არის, აი საქარემინა მაგალითად, რომელზეც არის დატყეპებული ბავშვი, ფაქტიურად ეს არის სარკმელი, რომელშიც ხედავს ბავშვი დედა ბავშვს, ან მეიდეალი დედის. შესაბამისად, ეს დისტანცია ამ დედასა და ბავშვსა და დედის მეიდეალს შორის უნდა შექმნას მამა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვის მხოლოდ და მხოლოდ იქნება ობიექტი, რომელმაც უნდა უპასუხოს დედის მეიდეალს და დედის სურვილს და მეტი აღარაფერი დარჩება მისგან. ეს არის მთელი ჩვენი ქართული რეალობა დღეს. ზალდასტანიშვილი და ის რა ქვია. C'est vraiment, on est dans la clinique géorgienne, tout ça, c'est extrêmement l'idéal du moi, moi idéal de la mère et le discours de cet idéal. Et le désir, oui, et quand on reçoit les adolescents surtout, etc., on n'entend pas le sujet, on entend vraiment l'objet qui représente, qui réalise même dans la vie réelle. De temps en temps, voir ça, c'est diabolique. C'est exactement la phrase que dit Lacan après. Il dit « L'enfant réalise la présence de ce que Lacan désigne comme l'objet A dans le fantasme ». C'est-à-dire que l'enfant
réalise l'objet A dans le fantasme. Dans le fantasme, ლაკანი ამბობს, რომ ბავშვი ახდენს რეალიზაციას იმის, რაც არის აობიექტი დედის ფანტაზმში, ანუ სურვილის ობიექტი. ესე იგი, ფაქტიურად ჩვენ ვიღებთ მოზარდებს, როცა ვიღებთ კლინიკაში და იმას, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს სუბიექტი კი არ არის, ეს არის რეალიზაცია objet დედის ფანტაზმის აობიექტის. Il sature le manque de la mère. Sature le manque. Hein? Alors, oui, si tu veux reprendre, si tu as les autres... დედის ამ ნაკავს თლიანად ავსებს, ესე იგი არ რჩება არაფერი, ესე იგი ეს არის ბავშვი, რომელიც ჩაკვეხებულია დედის სურვილში, ესე დედის სხეულში. Vous pouvez le reprendre, cette petite note, parce qu'elle est dans le livre des autres écrits. Tu l'as, oui. Le livre oui, des je l'ai. autres écrits, c'est dedans. Il y a là toute cette note. Et je pense que c'est extrêmement intéressant, parce que si je l'ai relu, c'est que Maud Manoni s'est beaucoup appuyé là-dessus. Et même Lacan s'est au fond appuyé sur la clinique de Manoni, parce qu'il la cite dans ses premiers séminaires, pour éclairer sa théorie. Hein, voilà. Et Alain Vanier aussi, il a écrit dans Figures de la psychanalyse, hein, le numéro 24, sur l'enfant objet A de Lacan. Au fond, il dit, Alain Vanier là, elle développe ce que les psychanalystes n'avaient pas abordé jusque-là, la place de l'enfant dans le fantasme maternel. Elle revient dans son livre « Dans l'enfance, sa maladie et les autres ». Cette place de l'enfant dans le fantasme de la mère est donc liée au désir et à la jouissance à laquelle le fantasme fait écran. Tu as compris? Je répète? Une note. Allô? Oui. Allô, Catherine, j'ai perdu la... Tu as perdu la connexion. Oui, j'ai perdu la connexion quand on parlait d'Alain Vanier. Tu dis Alain Vanier, après, j'ai rien entendu. Par hasard, hein? Oui, tu sais, avec il y a le problème avec le jury. Apparemment, Monique Selim, qu'on a trouvé avec beaucoup de difficultés, elle est de Paris 7. Et alors? Ça ne marche pas? Ça ne marchera pas. Il faut trouver encore une autre femme. Bon. C'est Olivier qui est en quête. Ah, chemin est... Bon, tu veux que je recommence alors? Je recommence la phrase. Oui, bien sûr. Oui. Après la coupure de connexion, du coup, je change le sujet. C'est dans Figures de la psychanalyse, le numéro 24, l'enfant objet A de Lacan. Et Alain Vanier, mais je reprends ce qu'on a déjà dit plein de fois. Il cite le travail de Maud Manoni. Il dit « Elle développe ce que les psychanalystes n'avaient pas abordé jusque-là, la place de l'enfant dans le fantasme maternel. » Et c'est vraiment important. Elle y reviendra en 1967 dans le livre « L'enfant, sa maladie et les autres ». Cette place de l'enfant dans le fantasme de la mère est donc liée au désir et à la jouissance à laquelle le fantasme fait écran. Voilà, il y a la question du désir, mais cette place de l'enfant, elle est liée à la jouissance à laquelle le fantasme fait écran. Voilà. Fait écran, c'est vraiment, oui, c'est bon. Et je vais essayer. Alain Vanier anვითარებს მოსაზრებას, რომ Maud Manoni პირველია ფსიქოანალიზის ისტორიაში, ვინც მიაქცია ყურადღება ბავშვის ადგილს დედის ფანტაზმში, მაგრამ არა მხოლოდ ფანტაზმში, არამედ დედის სურვილში და აგრეთვე ბავშვი როგორც ტკბობის ობიექტი. ტკბობის ობიექტი, ტკბობისა, რომლის ეკრანსაც წარმოადგენს ფანტაზმი. ანუ ფაქტიურად ფანტაზმი არის უკან დგას და აგენერირებს დედის ტკბობას. ანუ მაგალითად დედა რო ბავშვს უსვამს ხელებს და ბანს და აი ეს რო შეჭამო რო ეუბნება, მაგის უკან ფანტაზმი. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est toujours d'actualité, je pense, dans votre clinique, qui est, et beaucoup de fois on se fait interpeller sur le fait qu'on travaille avec les parents. Les psychanalystes doivent-ils ou non s'occuper des parents? Voilà, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le travail. Alors, je vais conclure avec deux choses. Donc, la psychanalyse peut rendre à l'enfant sa dimension de sujet autonome.
Il peut alors manifester des désirs qui lui sont propres. Écrit-elle. გადავთარგმნო? კი. ანუ ფსიქოანალიზმა ბავშვს შეიძლება მიანიჭოს ავტონომიური, ანუ ავტონომიურობა შეიძლება და მისი ადგილი მიანიჭოს, რომელიც მას საშუალებას მისცემს საკუთარი სურვილები წარმოაჩინოს, ანუ გაუჩნდეს საკუთარი სურვილი. Et on voit, enfin, en tous les cas, j'espère que je vous ai fait un tout petit peu passer qu'est-ce que représente ce livre très important, magistral, L'enfant arriéré et sa mère, parce qu'on voit quel rôle peut jouer la psychanalyse pour ces enfants-là et pour le travail auprès des familles. Au fond, c'est pour moi un outil toujours actuel pour le psychanalyste. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია დღემდე მოდმანონის ეს წიგნი ძალიან კლინიკურად ძალიან გვეხმარება დღესაც კი მეც ნამდვილად c'est vraiment très très important parce que dans ma clinique quand je travaillais avec les mères et les enfants dits arriérés ou avec ces problèmes de aujourd'hui c'est beaucoup et ça nous parle vraiment, ça nous parle. Tout le monde qui a affaire avec des familles et des enfants. C'est très utile et très profonde cette pensée. Dans la suite du livre, j'en ai pas parlé parce qu'elle étudie les problèmes scolaires, l'expérience qu'elle avait dans ces établissements qu'on appelle externats médico-pédagogiques en France, et la question de la rééducation aussi qu'elle traite à la fin, et les effets de rééducation sur des enfants plutôt névrosés. Mais bon, vous travaillerez là-dessus. Je voulais lire la phrase de conclusion, mais vas-y si tu veux dire ce que je dis là. ანუ ამ წიგნში ის კიდე ბევრ რამეზე საუბრობს, ის ლაპარაკობს სასკოლო პრობლემაზე, ინსტიტუციურ პრობლემებზე და ასე შემდეგ. Neurotic ბავშვებთან დასწავლის შედეგებზე. Donc, dans la conclusion, je continue là. Hein? Oui. Dans la conclusion, Maud Manoni éclaire sa démarche, elle qui fut engagée et nous enjoignait d'être militants de la psychanalyse. ანუ Maud Manoni ჩვენ ესე იგი ვიბიძგებს რომ ვიყოთ მებრძოლი პოზიცია გვეჭიროს ფსიქოანალიზში, ანუ ვიბრძოლოთ ბავშვებისთვის. Rappelons qu'elle signa le manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'elle était très engagée aussi dans la société. Maud Manoni ძალიან ისეთ პოლიტიკური და ისეთ სოციალური პოზიციები ჰქონდა 1921 წელს ესე იგი შეუერთდა ის რომელიღაც წელს მანიფესტაციას რომელიც ხო ალჟირის დამორჩილების ის რომ იყო მანიფესტაცია მაგასთან დაკავშირებით. Elle s'insurgeait, c'est-à-dire elle luttait contre toute forme de ségrégation des enfants, des femmes, des fous. Oui, surtout dans le psychiatre sont fous. ყოველგვარი დისკრიმინაციის ფორმის წინააღმდეგ იბრძოდა, ესახებოდა ქალებს, ბავშვებს თუ გიჟებს. Je la cite, ce que j'ai voulu faire entrevoir, ce n'est pas tant une méthode de cure opposée à une autre, qu'un esprit nouveau face à l'être diminué, une manière d'approche radicalement antiraciste du problème humain. Une manière antiraciste du problème humain. მისი ანტირასისტული მიდგომა ადამიანის პრობლემის მიმართ და კიდევ წინა ფრაზები რა იყო ნანუკა? ანუ მე ასე ამბობს Maud Manoni რომ მე არ მქონია მიზნად რომ რომელიმე ორი მეთოდი შემედარებინა ერთმანეთისთვის, ჩემი მიზანი იყო რომ დამენახებინა განსხვავებული უფრო ჰუმანური მიდგომა, რომელიც იქნებოდა ანტირასისტული და უფრო ჰუმანური და ადამიანური. Et elle termine par cette question. Qu'est-ce qu'un débile? Qu'elle laisse sans réponse, car pour elle, ce qui compte, c'est de chercher, au-delà du déficient, la parole qui le constitue comme sujet en proie au désir.
ხო და ანუ ვინ არის დებილი შავ სამკითხვას მოდმანონი და თუ მე სწორად გავიგე გიგაშენ ჩემი სწორე ანუ ეს არის სიტყვა რომლის მიღმაც დგას ანუ დეფიციტის მქონე ადამიანი მომეხმარე გავიჭედე უკვე Catherine, est-ce que tu peux reprendre la dernière partie de la dernière phrase? La parole parce que pour elle, ce qui compte, c'est de chercher au-delà du déficient la parole qui le constitue, ce début, comme sujet en proie au désir, comme sujet atteint par le désir. Rome, deficitis migma, mizaniero deficitis migma, ჩვენ დავინახოთ სუბიექტის სიტყვა, რომელსაც ის უჭირავს და რომელსაც უჭირავს მისი სურვილი. რომ გაიმართოს ეს სუბიექტი, გაიაროს და მერე თუ მოუნდება დაჟე პოლიტიკაში წავიდეს. წინასაარჩევნო. Merci beaucoup Catherine. Voilà ce livre. Oui, on a ce livre mais j'ai pas trouvé peut-être il y a des parce qu'on a rangé beaucoup de livres dans des différents boîtes. Je disais coffre, mais pas coffre dans les boîtes. Et j'ai déchiré tous les boîtes. J'ai trouvé tous les livres de Maud Manoni, à peu près 4 volumes différents, mais pas celle-ci. Mais après, la prochaine fois que je viens, je vous le ramène. Non, on a dans ces boîtes, mais après, c'était un peu difficile. On fait des travaux, il n'y a que des ciments ici. Vraiment, c'est... Merci Catherine. On est très heureux parce qu'on a des séminaires. Après, on a les séminaires d'Olivier Douville. Après, avec le Zoom, si on va écouter quelques séminaires d'espace analytique et tout ça, ce qu'on va faire à partir du mois octobre, je vais un peu m'éloigner de la situation ici de Tbilissi